Halo? Yego ndakumva neza. Ubu tuvugana waba uherereye hehe mu gihugu cya Uganda? Ubu tuvugana mpagaze i Kampala, ndi mu mujyi, ni ahantu ubona muri iyi minsi ko nyine hari urujya n'uruza rw'abantu, cyane cyane Yego. harimo abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye baje gukurikira ibikorwa by'amatora. Hari ingeri nyinshi, urabona ko mu mujyi nyine wa Kampala hari impinduka bijyanye n'uko hari hasanzwe haba hameze mu ko nari nsanzwe mpagenda mu bihe bitandukanye. Rero ndi rwagati mu mujyi neza i Kampala. Hanyuma tariki ya 15 hari ku munsi wa kane ukwezi kwa mbere nibwo rero hari hategejwe amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko n'amatora bivuga ko Perezida Kaguta Museveni yari yitezwemo kuzabonamo intsinzi umaze imyaka igera kuri 41 ku butegetsi, ariko kandi akaba ari n'umusaza kuko afite imyaka igera kuri 81. Ayo matora bubashiye kugenda uyakurikirana 5 kuri 5, bimeze gute kugeza amagingo angaya? Nubwo byari bigoye kubera ko nyine internet yari yahagaritswe mu gihugu hose, ariko hakoreshejwe ubundi buryo bugiye butandukanye tubasha gukurikirana. Hanyuma rero uko byagaragaraga nk'uko abantu bari babyiteze nuko ejo tutabigarutseho, ku munsi w'amatora abantu bari biteze ko bishobora kuzamo akaduruvayo bitewe n'uko Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine yari yatangaje yuko nihagira igitangazwa kigihabanye no gutsinda kwe biza kuba bibi cyane, hakaba haba n'imyigaragambyo. Ibyo ku munsi wa mbere nta byabaye, cyangwa se ku itariki 15 wabonaga bisa naho hari ituze, ariko ejo nibwo bisa naho byatunguranye haba imyigaragambyo ku ruhande rwa Bobi Wine, bavuga yuko batari kwishimira ibiri gutangazwa ku ruhande rwa Museveni, kandi ko umukandida wabo ubwo turavuga mu ishyaka rya Bobi Wine nyine NUP, bavuga yuko umukandida wabo ari guhutazwa, ari guterwa mu rugo iwe n'umugore we, bityo ko hagomba kuba impinduka cyangwa se ngo akaba yahabwa uburenganzira muri ibihe by'amatora akaba agatekana, kubera ko abyemererwa n'itegeko nshinga hara mu gihugu cya Uganda, hano mu gihugu cya Uganda nyine. Akavuga ko rero kugeza ubu bakavuga ko ibyo ngibyo biramutse bidakunze imyigaragambyo igomba gukomeza. Gusa byaje kurangira mu masaha y'umugoroba, igipolisi n'igisirikare cya Uganda babamishemo ibyuka biryana mu maso, barabatatanya, imyigaragambyo irahagarara. Ndetse icyanakurikiyeho abantu bari batise bigenze bite, habonetse umutuzo kuva ku mugoroba w'ejo kugeza no mu masaha ya kare y'uyu munsi. Mubonaga mu mujyi w'i Kampala hano nabashije kugenda ngera, hatuje cyane wagira ngo hari ikintu kidasanzwe cyahabaye. Ni nabyo waje kumva ko byanakurikiwe nyine n'inkuru zivuga yuko ngo Robert Kyagulanyi yaba yatawe muri yombi, ngo bamusanze iwe. Byakurikiye aho ngaho, ariko hari hiriwe ituze. Ahubwo hari amakuru nahoze mbona mu kanya gato agaragaza ko ngo bagerageje kuza kumuta muri yombi ndetse no kubafungirana iwe mu rugo, ariko umuhungu wa Bobi Wine aratangaza ko se ngo yabashe gucika izo nzego z'umutekano, ariko ngo we no kuvuga ngo uwo mwana mu muryango we na Madame Bobi Wine bo bakomeje gufungirwa iwabo mu rugo. Yego, nibyo byakomeje kuvuga gutyo. Gusa ibitangazamakuru byo muri Uganda byagiye bibyandika, ariko kugeza iyi saha nakomeje gukurikirana nanjye kugira ngo ndebe inkuru mpamo ya nyabyo. Ntabwo usibye iby'uwo mwana ntabwo turabona interview yaba iyo mu ishyaka rya NUP nyine rya Bobi Wine igaragaza icyo gikorwa koko niba cyabaye cyangwa se niba bamusanze iwe. Gusa ubu kugeza ubu biracyavugwa gutyo, nta kirashyirwa ahagaragara mu buryo nyine twita ngo officiel cyangwa se bwa nyabwo bw'uburyo Robert Kyagulanyi yaba yatawe muri yombi. Nayo makuru akomeje gutangazwa. Gusa impamvu benshi ibitangazamakuru byanakomeje kugenda bivuga yuko bishobora kuba bifite ubure n'ukuri wendamo rimwe na rimwe, nuko mbere gato uriya musaza Museveni yaratangaje yuko Bobi Wine afite imigambi yo kudobya amatora, ariko ko naramuka bigerageje bitazamuhira. Yari yabitangaje mbere gato yuko amatora atangira, ko ngo amatora agomba kuba mwituze. Ndetse uzi ko n'iriya komisiyo ishinzwe itumanaho hano muri Uganda yari yatangaje yuko yahagaritse internet kugira ngo ibintu bigende neza, byose ngo bigamije ituze. Rero Museveni nawe yongeraho yuko uzagerageza wese guhungabanya umutekano bitazamuhira. Ubwo cyane cyane nyine ashaka kwikoma Bobi Wine, ari nawe ugerageza kumukurikira mu babahanganye nawe, ari nawe ufite amahirwe yo mu bamukurikiye. Urazi ko afite abarwanashyaka benshi cyane cyane biganjemo nyine twita ngo ni abajensi cyangwa se urubyiruko, cyane cyane ko ubona ko ibikorwa byinshi akora ari ibigenda bifitanye isano n'urubyiruko, bigatuma agira umubare munini w'abamukurikira mu rubyiruko.
ibyo rero byose niyo byatumye ibitangazamakuru bisesengura byandika bivuga yuko ngo byaba bifite aho bihuriye n'ukuri ko wenda Museveni yaba yabonye ko Kyagulanyi ngo ashobora kuba yakitambika cyangwa se yagira ibyo akora bitari byiza muri iki gihe hari gutangazwa amajwi, bikaba rero byaba ngombwa yuko yaba atawe muri yombi n'inzego z'umutekano. Gusa ibyo byose hanyuma aza tugana ku musozo, hari ibarura ry'amajwi, ibijyanye n'amajwi bihagaze gute kugeza amakipe uko amasaha make ari imbere biteze kuza kumenya nyirizina uwamaze gutsinda aya matora y'umukuru w'igihugu? Kugeza ubu hakomeje gutangazwa amajwi y'agateganyo, wari wabonye ko bari bamaze gutangaza 60% y'abatoye mu gihugu hose, hari hasigaye 40%, ariko byatunguranye kugeza ubu Bobi Wine ari kuzamuka mu majwi ku buryo bamwe banavuga bati haba hari ikikango ku ruhande rwa NRM nyine ishyaka rya Museveni, ati hakaba hari ikikango ko wenda uyu mugabo ikizere ari kukigarurira ku buryo binarebye nabi wenda yanagera ku ntsinzi. Nyine hari ibyo bintu, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo haratangazwa amajwi ya burundu. Ngira ngo mu kanya gato wenda twaza kubagezaho urutonde rwose ko rurambuye rw'abakandida bose ko bakabaye n'amajwi y'agateganyo, ariko ikiri kuvugwa, inkuru iri kuvugwa cyane nta yindi ni ukuzamuka kwa Robert Kyagulanyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine mu muziki wamenyekanye mu cyano muri Uganda ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Kugeza ubu rero ni ibyo ngibyo amatora muri Kampala, nubwo ubona ko ari abakandida 8, icyo nakubwira cyo ikintu kiri kuvugwaho nagengera ntabwo ibyo abandi bakandida bavyitayeho, ahubwo ikintu bitayeho ni ukuvuga uwitwa Kyagulanyi cyangwa se nyine Bobi Wine ndetse na Museveni. Nizo mpaka zihari, niyo matora hari muri Uganda ubundi urebye, kuko nyine ubona ko nabo basa naho bahanganye hano mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko hano nyine muri Kampala urumva ni naho babishyushye kuko ariho hari ingeri zitandukanye. Nicyo rero gihari kugeza ubu ngubu navuga imvuru zidasanzwe n'abantu baziguyemo. Icare tega amatwi mwumve ibintu byabaye mu rugo rw'umudepite w'igihugu cya Uganda ku munsi w'ejo, ndetse ubu tuvugana amakuru atugeraho aravuga yuko byibuze abantu bagera kuri 7 bamaze kwasiga ubuzima, abandi benshi bakomeretse. Ntabwo ari mu myigaragambyo, ni mu rugo haratewe, hanyuma abantu baza kwicwa mu buryo bubabaje cyane. Byakozwe nande? Yabikoze kwera iki? Yaragambiriye iki? Ni iki kivugwa na polisi y'igihugu cya Tanzania y'igihugu cya Uganda? Byose ndacyarimo ndabyegeranya, bacyama barabikusanya, ngiye kubigaruka mu kanya gatoya. Ariko mbere gato yuko twinjira neza nyirizina kuri inkuru, reka n'ubundi mbabwire ko amakuru atugeraho aravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abanyekongo zigumuye zigerageza kandi gutaha. Impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zacumbikiwe mu nkambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza iri mu burasirazuba bw'u Burundi, zigumuye zigerageza gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 Uburundi bwakiriye impunzi zirenga 100,000 zahunze imirwano yabereye mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi, zahasanze izindi zari zihamaze igihe kinini. Impunzi nshya zashyizwe mu nkambi z'agateganyo zegereye umupaka, zimaze iminsi kandi zitakambira leta y'u Burundi kugira ngo zifungurire inzira zitaye, kubera ko ubuzima zibayemo bugoye cyane kuko inyinshi zikomeje kugenda zatakariza ubuzima. Leta y'u Burundi yirengagije icyifuzo cy'izi mpunzi, itangira kandi ibikorwa byo kuzimurira mu nkambi za kure y'umupaka zirimo iya Busuma yahoze ari intara ya Ruyigi, zasanze kandi ubuzima bwaho nabwo bugoye cyane. Hagati aho ngaho ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR riherutse gutangaza ko impunzi 53 z'abanyekongo zapfiriye mu Burundi, harimo 25 zishwe na kolera, 6 zishwe no kubura amaraso, izindi zicwa n'ibibazo biterwa n'imirire mibi muri iki gihugu cy'u Burundi. Nyuma yo gutakamba ariko leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa bayo nibumve, impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo zari mu nkambi ya Busuma zayisohotsemo zitangira urugendo rw'amaguru zerekeza iwabo. Misozi yo muri Busuma igaragaramo impunzi nyinshi cyane z'abanyekongo ziri gutaha, zimwe muri zo kandi zahisemo kwitwaza imizigo, izindi zigenda nta kintu zifite. Umwe mu banyekongo bafashe amashusho kandi agaragaza izi mpunzi zitaha, yagize ati basize imizigo bari kwiruka bavuga ko barambiwe ubuzima bwo mu nkambi, baratashye, abantu bacu bari kugenda n'amaguru, ntituzi niba barenga kuri leta y'u Burundi. Undi yagize ati abantu bari kwigaragambya hano ni mu nkambi ya Busuma, barasaba ibyo biryo n'inzu.
hari amakuru avuga ko polisi y'u Burundi yahagaritse impunzi z'abanyekongo zavuye muri iyi nkambi. Rwari urugendo rurerure kuko Busuma iri kure cyane mu mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko amakuru abishimangira. Muri Uganda, mbere gato yuko twinjira kuri iriya nkuru y'igikorwa cy'iterabwoba cyabaye ku munsi w'ejo, reka mbabwire ko mu gihe habura amasaha make ngo komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda itangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, imibare iri kugaragaza ko nta gihindutse yegukanwa nayo reka guta Museveni kandi ku kinyuranyo kinini cyane. Ku wa 15 Mutarama 2026 nibwo abanya-Uganda barenga gato miliyoni 21 bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Ku mugoroba w'uwo munsi hahise hatangira kandi gutangizwa ibyavuye mu matora, bigaragara ko Museveni ayoboye abandi bakandida kandi ku kinyaranyo cyo hejuru cyane. Kugeza ubu bwana Museveni w'ishyaka National Resistance Movement NRM afite amajwi 73.22%, arakurikirwa na Robert Kyagulanyi w'ishyaka rya NUP ufite 22.36%. Ku mwanya wa gatatu hari Nathan Nandala Mafabi w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC n'amajwi 1.89%. Umwanya wa kane uriho witwa Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariko nyuma aza guhanwa na Museveni yinjira mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, afite amajwi 0.53%. Abandi bakandida bane bose nabo nta numwe urabasha kugira ijwi na rimwe kugeza amagingo ngaya. Matora y'uyu mwaka yagombaga kandi kwitabirwa n'abanya-Uganda barenga miliyoni 21, gusa imibare igaragaza ko yitabiriwe ku kigero cya 43%, bivuze ko abatoye ari 9,524,709. Muri abo bose kandi Museveni amaze gutorwa n'abarenga miliyoni 6, mu gihe Kyagulanyi yatowe barenga miliyoni 2. Mu gihugu hose hari hashyizwe ibiro by'itora 50,739 bimaze kubarurwa, amajwi yabyo ni 69,95%, bigana n'ibihumbi 30,138. Ushingiye ku mibare ubona ko Museveni ari bwe gukana amatora y'umukuru w'igihugu kandi ku kinyuranyo kinini cyane ugereranyije n'amajwi yari yabonye muri 2021. Amatora aheruka Museveni yatsinze ku majwi 58,38%. Robert Kyagulanyi kandi bahanganye n'uyu munsi agira 35,08%. Kwiyongera kw'amajwi ya Museveni kandi atsindiraho gushobora guterwa n'ibintu byinshi cyane birimo kwiyongera kw'abamutora no gushyiraho ingamba zituma rero amajwi atibwa cyane, ko nyuma yo gutora yavuze ko azatsindira ku majwi 80%, kuko amatora aheruka abatavuga rumwe nawe ngo bakoze uburiganya bakoresha izindi mpapuro z'itora i Dubai, birangira kandi abonye amajwi make. Ku rundi ruhande Robert Kyagulanyi yatangiye kandi guca amarenga yo kwanga ibyavuye mu matora. Yavuze ko na Perezida Museveni na Perezida wa Komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Mugenyi Byabakama nawe ubwe atazi aho amajwi ari gutangaza yavuye. Ati mwirengagize ibyavuye mu matora by'ibihimbano biri gutangazwa na Byabakama, ntabwo yabasha kandi gusobanurira umuntu aho ari amajwi ari kuva. Ati abari baduhagarariye ari kwarurirwa amajwi, ati inkomoko yayo umukozi ati w'ubutegetsi buriho ntagire icyo avuga. Ignore the fake results being announced by Byabakama. He can't tell anybody where those results are coming from. Our agents at the Electoral Center are asking him for the source of these results, and the regime in neighbor can't say a thing. The people of Uganda will have the final say. Hanyuma twinjire rero kuri ya nkuru yacu ituruka mu gihugu cya Uganda y'ibintu biteye ubwoba byabaye ku munsi w'ejo. Uganda bagabye igitero kuri polisi, hapfa bagera kuri 7. Polisi ya Uganda kandi yatangaje ko abantu 7 bapfiriye mu bikorwa by'urugomo byabaye mu ijoro ryakurikiye amatora. Urugomo kandi rwabereye mu mujyi wa Butambala mu metero 55 mu majyepfo y'Uburengerazuba mu murwa mukuru Kampala. Umuvugizi wa polisi Lydia Tumushabe nk'uko amakuru yakomeje kugenda ayatangaza. Uyu muvugizi wa polisi muri iki gihugu cya Uganda Lydia Tumushabe nk'uko amakuru yakomeje kugenda ayatangaza, avuze ko aho matsinda agizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda bari bafite imihoro n'ibikorwa bivugwa ko byateguwe n'uwitwa Muwanga Kivumbi uri mu bagize inteko ishinga amategeko, bagabye igitero kuri polisi n'abagenewe rero kubarirwa amajwi abantu 25 kandi batabwa muri yombi. Ati polisi yirwanyeho kuko bari abantu benshi cyane, polisi yarashe ati yirwanaho. Kivumbi rero we akaba yabwiye Reuters n'amakuru y'Abongereza ko abishwe biciwe mu nzu ye aho bari bategereje ibyavuye matora. Abadepite ahakana ibyuko bagabye ibitero kuri polisi. Ati biciye mu nzu yanjye abantu 10, ati bari mu igaraje bategereje ibyavuye matora ngo twishimire intsinzi yanjye, baciye urugi kandi batangira kurasa mu igaraje.
Ku rundi ruhande Tumusabe akaba yavuze ko atigeze amenya iby'uko mu rugo rwa Kivumbi hatewe na cyane ko ruri hafi ya sitasiyo ya polisi. Iby'ibanze byavuye matora perezida bigaragaza ko Yoweri Kaguta Museveni ari imbere afite 75% by'amajwi yo kuri site z'itora 59% mu gihe Bobi Wine banganya afite 21% kugeza magingo yangahe nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Nyuma dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Abwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo amakuru avuga yuko twirwanaho yambuye ihuriro ry'ingabo za leta RDC agace ka Prezero, umutwe twaje mu RMDP twirwanaho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wafashe agace ka Prezero kari ingenzi ku ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu iz'u Burundi Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Twirwanaho yafashe Prezero mu gitondo cyo kuri wa 16 Mutarama 2026 nyuma y'umunsi umwe ifashe ibindi by'ingenzi muri teritwari ya Fizi birimo umusozi wa Baruta ikanahanura drone y'ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Ubuyobozi bwa twirwanaho kandi bwatangarije igihe ko ubwo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo na FDLR byari bimaze kwambura Prezero umusozi wa Baruta ndetse no kwisumo byahunze byerekeza mu gace ka Murima ndetse na Mutambara. Prezero ikaba yabagamo ibirindiro bikomeye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta RDC byari byarafunze inzira ihuza komine Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Ingabo zakoreraga kandi zifashishaga mu gutegura ndetse no kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce twa Minembwe dutuwe n'abanyamurenge n'utundi duce kandi bahungiyemo nka Mikenke. Umusesenguzi Dr Alex Muvuka kurikiranira hafi ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo atangaje ko Prezero yari hamwe mu hantu hatatu kandi y'ingenzi ihuriro ry'ingabo za leta RDC. Dr Muvuka kandi yagize ati bakoreshaga Prezero nk'ibirindiro bibafasha kurasa nta kuvangura bikozwe na leta RDC ati ku midugudu y'abanyamurenge mu misozi miremire muri rusange no mu gice cya Minembwe by'umwihariko. Abashyigikiye leta RDC bafite impungenge ko nyuma ya Prezero abarwanyi ba twirwanaho bashobora gufata ibindi bice byo muri Fizi birimo Murima, centre ya Fizi n'umujyi wa Baraka nk'uko amakuru akomeza kuyibishimangira. Hanyuma mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avugwa. Uwitwa Ashley St Clair wigeze gukundana ndetse na Elon Musk bakanabyarana umwana yareze urubuga rw'uyu mugabo rwa X na sosiyete ye ifite ubwenge buhangano ya XAI Artificial Intelligence yifashishijwe mu gukora amafoto amwambika ubusa. Uyu mugore yatanze ikirego ku itariki ya 15 Mutarama 2026 avuga ko urubuga hifashishijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ry'urubuga Grok mu gukora amafoto yambaye ubusa. St Clair mu kirego cye avuga ko abantu bafashe amamwe mu mafoto ye akiri umwana kuko bakoresheje amafoto yifotoje afite imyaka 14 basaba Grok gutanga ayo mafoto yakuyeho imyenda yari yambaye nayo ibikora nk'uko yari bisabwe. Umwunganizi mu mategeko wa St Clair yitwa Kari Goldberg yabwiye BBC ko bareze kugira ngo bakumire ko iyi artificial intelligence yaba igikoresho cyifashishwa mu guhotera abantu. Ati turashaka ko Grok yirengera ibyo yakoze ndetse hagashyirwaho amabwiriza ari mu nyungu za Rwanda hagamijwe kwirinda ko artificial intelligence yaba igikoresho cyihoterwa. Ibi bibaye mu gihe kandi urubuga kandi rumaze iminsi rugarukwaho n'abantu batandukanye kubwo abantu bakomeje kandi kurukoresha mu kwambura abantu busa. Urwego rushinzwe itumanaho mu Bwongereza rwitwa Ofcom wirutse kandi gutangiza iperereza ku mikorere y'urubuga rugaragaza ko niruramuka kandi rusanze hari ibyo rutubahiriza mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ruzacibwa amande angana n'10% by'amafaranga yose rwinjiza nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma reka mbabwire ko uwitwa Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga w'amahoro yateguriye Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga we w'amahoro yateguriye Gaza. Ibyo bitangajwe mu gihe impande zombi kandi yaba Gaza na Israel bigishinjanya ko buri wese atubahirije ibiteganywa n'icyiciro cya mbere cy'uwo mushinga. Uyu mushinga wasohotse kwa 29 Ukwakira 2025 ugaragaza ko mbere na mbere Gaza igomba kuba intara izira ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ikoreramo ikazirambika ibikorwa remezo kandi byayo n'inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Yifashishije urubuga rwe rwa Truth Social, Trump yatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga cyatangiye. Yavuze ko ashyigikiye komisiyo iheruka gushyirwaho izayobora Gaza mu gihe cy'inzibacyuho. Iyi komisiyo yitwa NGAC igizwe n'abanyapalestina 15 ikaba kandi iyobowe na Minisitiri Al Shatter
iheruka kandi gukora inama yayo ya mbere mu Misiri kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026 nk'uko ikimakuru cyo muri Israel cyabitangaje. Trump yanditse ko bazabasha kugera ku masezerano na Hamas yo kwamburwa intwaro no kuzitanga zose, kandi inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Uyu mutwe ukwiye kandi kugaragaza vuba ubushake bwawo nk'uko nabivuze, ati mbere bashobora kandi gukora ibi kuko aribyo byoroshye cyangwa se bagahitamo inzira igoranye. Hamas iheruka kandi kugaragaza ko ifite ubushake kuri gahunda y'amahoro, ariko yanze kurambika hasi intwaro mu gihe ingabo za Israel zigifite ibice bitandukanye muri Gaza. Ku rundi ruhande, minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarutse kugaragaza ko hakenewe kandi kujya kwinjira mu cyiciro cya kabiri, agaragaza ko ari intambwe ikomeye kandi ikaba n'ikimenyetso cyiza. Ubundi biteganyijwe ko Hamas imaze gusenyuka, ingabo za Israel zavuye muri Gaza. Trump ateganya ko iyi ntara izayoborwa by'agateganyo na komite y'Abanyapalestina itagira umurongo wa politiki ibogamiyeho, iyo niyo izaba kandi ishinzwe guha abaturage serivisi bakenera buri munsi. Imiyoborere y'inzibacyuho ya Gaza kandi izajya igenzurwa n'urwego rwiswe inama y'amahoro ruzabarwa na Perezida Trump, rukaba kandi rurimo abandi bayobozi nka Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi bakuru b'ibihugu bakuru.